Niyo TV mu ntara zose z'igihugu hose tuba twahageze. Ahangaha turi rero tukaba turi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, tukaba turi mu murenge wa Bushoki. Ariko rero turashaka kubaza hano umuturage tubonye ari gukorera amateke ye, tumaze kumva amakuru y'ahangaha mu murenge wa Bushoki kumeze. Muzi amakuru yaho? Mbere bakwitanye. Ngera uko mubona banyita Togesi Style Dance, nkaba nkorera Yeyo TV. Yeyo TV uzi icyari cyo? Yeyo TV. Yeyo TV. Yeyo TV. Bavuga Yeyo TV. Yeyo TV. Muze vuga Yeyo TV. Yeyo TV. Aha, nkuko rero uri kumva abasaza kubera kuntu baba bashaje kuvuga Yeyo TV, bavuga Yeyo TV nyine babyabonaniye. Ariko turashaka kumbaza ese muze anga coronavirus mu kwirinda gute? Nyine nta kurinda nidanga kabisa, uko ngo byananiye umurima nyine cyane banaze kwicara mu bose nta byatunaniye kabisa, ariko nyine turagerageza. Nkuko bibara rero uyu ni umusaza akaba ari gukorera urutoki ko nese muze natwe dukorera Yeyo TV. Tuzi yuko urumva nyine gahunda ihari ni guma mu rugo. Ese mwebwe ko yewe mbona wibereye ahangaha ubu ni guma he? Ni guma mu rutoki. Ni guma mu rutoki. Nese rukubere ki wishe gahunda ukaza hano mu rutoki? Nyine nkareba se wavuma mu rugo kadiki. Twashaka cyo kurya buri ngo niteke ngo twese kujyana tukarya, abana banjye bakarya, nta kuri nabigeze. Nuko rero mubona rero umusaza aravuze ngo kuguma mu rugo uri mu cyaro kandi ibyo bajya cyangwa bateka babikuye mu misaruro yabo. Rero nkuko bigenze ubu ngubu tukaba tugiye ahandi, ariko mbere yuko tugenda reka dusezereye uyu umusaza. Rero iyi Yeyo TV tuzagaruka kugusura, sawa turi kumwe. Ndasuhuza iwacu muri Ngororero. Bose basuhuza. Ndabasuhuza rwose. None ngabwira undi muntu uretse wa Ngororero kuri Yeyo TV wasuhuza. Ndasuhuza abana banje. Abana banjye bari Kigali, ne mwavuye Kigali, bari Kigali. Rero mbere yuko unasezera nabo ngabo hari n'umuntu bita DJ Blaze mu Kabuga batubwiye ngo tugusuhuze cyane. Yego nanjye umunsi DJ Blaze rwose ndamuzi, akora n'abana banjye. Sawa.